Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Menta kasengi ke khat santarik ubana jileu arhajar arpuwe ki nongsong snong ke Nongthymmai Shillong ki baladap khat pra hadu sapu sausnem ki layami bansha ai Tika yeladi ban yeda na uknyang jingpang COVID-19. La penlong ya ke jing ai Tika hatani dot school Nongthymmai ha ka ba orang ba snong jong kedong lom yablon uba Richard Bidkhar ulaong menta la ai Tika tangya kito ki baladon ka ID kum ka epic card Adhar bat yakitu ki bempat don pat ya ki ID an sapen bat pat hakawai kesngi ban ai Tika. Jengkerku ya ka senung macam ini, tengi ro nak kalian dapat senung, gila ai ke jengper pernah sabaro ki kampung gini kita katra ada sabu senam, tiba mentasi ro sibuan nak berdeng cuki kita awan, bat ngatrai kin nengdon hiru ki nengwan mentah, ya ikerman bah, baru ahi ni yo lu ni kena vaksin begini senang jemi. Kalau datang don ki barang 4 iyo, tiada kali yang jangan ni ke urban health ru, kila orang hikin sa penbek dia, kau ke sini, lainnya bagian la man kawan bagi satu office juga urban health, nak bertaban leh berengkam. Nomor bermentas ni kile atangi kini kipa, la don ni kini ki ID ki kung ke epic card, Adhar card, bagi pan card. Dia ni gini giwei gitu ki bom padon ki ban su dap mentah kat prat ki padon no ki epic lani ki no ki ID ti gitu ru ni langsung kerteng mentah ba ni sapen bet pada kawai reka ski ka ban le ki nagaleng ngajong ai kong ro snong tengala ngala kan tui ki bun ha wat daga telefon ru kamtam gini ki nong di dukan nata gini ki driver taksi nata bagi gini ki domestic worker ma ki wa tre ki yang sem ki para naksusunang tungi makin mi sakmat ya kapan le gini vaksin bukan long kencing da om tanong ta jemki dei nata ka cekat tre jemki ro long bukan long ro kencing da nang ta ki wei ro ki bawan hati cekat tre jemki dia akan kebakam sokia mana liang jongat kalau ni gini nong di dukan gini nomor bah nong di dukan mendai tang itu gi try dan rewat itu gi halpa jekiru ni dak kentu hai ki makin le